So hey guys, welcome back to another video and 40k subscriber mani bagai kaisa QnA video khaya ni hine je post rimani 4 din isikang o post 76 questions phaika ang afur bo sau je similar question ta sing di hine but kabang borok similar question asingam but haifa na ang jotoni question no pick up khainai so nai tongdi. So first question nai di ru deberma bo singo nini para boro ang agortola ono tongo ang agortola phano mane ani je nok obongke obaino ro tongo nini buri ni para angke bongke actually telamura ni but tabuk bongke khumnung ni boro angka but sa iphone simi agortola to mane bo do. So bini third question angke bo past question ek logeno sangka do obagui kisa. Third question bini angke norok poila bahai ke nugui hamza kha norok ni relationship busu angka nini buri song ni joma kojon borong ke duijon joma do jeng college floor ni simi malaika 2017 ni simi jeng friendship tong mani but relation jeng faika obo mane college pai mani 2-3 বছর পরে jeng relation phayo so 2017 ni simi bobai malai mani college. So next question sungkha ke tips take ni bo sung norok ni relationship busu angka sini relationships 2.5 year angka tai next question sungo old is gold hine channel dong bosungo manipuri blog namo obro okay abo manipuri by question sung khada no so manipuri by answer ri gana ai manipuri da vlog namakani maitei on the vlog namakani do maitei on the vlog na paje atopa channel oina gana sema goina namakena khalle do yeng binarasi so ang boss hauje manipura vlog sanam de hine do so ang sai rikha je manipura vlog sanam mani age ani channel tongo kangle sana hine but obo ang strike phai mani pore ang sell khai rikha do so tabuk manipura vlog sanam mani ani plan tongo but haifano before simi sanam na obo saimia ani plan tongo manipura bible vlog sanam nai obo kaisa alada channel ngaita. So next question nke MD Deberma bosungo hi I am from Shillong kaham de tong bachui tuma parani angkha sadi kaisa please tai bo parani mane bini question bo agi similar question phaika so ang obo to answer ri dikha already tai next question angkha Joseph Deberma bosungo nini age busu angkha nung onek lakise nini baba tamo job khai tai nini mom tamo job khai handsome boy thank you for full support keep it up. So ani age angke tabuk 27 tai ani baba kuno job khaya tabuk to ani babu kuri kha mane babu thimani 1 বছর 1 মাস লাইখা do to tai ma bokunu khaya so and thank you so much no ni support ni bagai ni support ni bagai tai kabang boro hi hine bo unko khayu do mane QnA ni je post mani or kabang boro hi hine bo khayo so hi tai next question angke MK production hine bo channel da Simon Lia bo sungo ni real name ni age how much earn you love kokborok film you kokborok song okay bo past question ek logen sungkha so ani real name ke KOUSHIK SINGHA and ani age to ang sai pai kha 27 how much earn oboni bo ang kaisa separate video sanamai upload khai ang busu earn khai ani income hine kaisa ang separate video sanamai upload khai ka norok nai khongke nai di ani channel no tongo tai you love kokborok film yes ang BELAINO kokborok film nayo je katal okhor ke no ang nayo tai kokborok song ke ang BELAINO mane all time je puro phano mane je channel ni phano onko risamu okhor ke no ang nayo kokborok ya kokborok mane joto mane tripura ni je music video okhor mani katal channel phano ang joto ni mane nayo ta. So next je question phaika obonke YouTube channel bufuro ni simi start khai te YouTube ni busuk earning YouTube bus earning bo sungkha hamari Deberma. So YouTube channel ang o channel to asuk old dia do obo o channel khulok mani ang 2022 da ang kisa pogoi thangka 21 ni last ba 22 ni first upro no start khaika but ang je real YouTube bo ang samung khai mani obo angke 2015 ni simi ka samung khayo YouTube 2015 ni simi 2017 18 jora ani kaisa manipuri channel tomani kanglesana tongo tai duiti ta gaming channel bo tomani obo jotono agi rongke YouTube ni asuk rule bo kurido so ang haino video sanamai upload khaita so boro ni bo strike bo phaiga upload to saimia bahai ke tamo khaina nangnai strike phai mane je phai mani obo ni mane asuk saimia angke ba haino video sanamri khata so strike phaiga
afuro ani channel 37k plus subscriber tomani so channel phale rikang so abo sign up kori tabo next question sungkha nirmal debarma botam sungkha belaino chela nai thoksuga belaino hambai so next question sungkha meri tripura vlog bosung udara norok tangai manipurio tonglia sai khanari digisa so actually ang manipur ni borok yado ang tripura ni no ani great grandfather ni simino chung tripura ni mai tripura ni manipuri se chung manipur ni manipuria chung tripura ni no mai te chung agini simi tripura ono tongo tripura ono achai kha tripura ono thinai chung manipur ni borok ya chung tripura ni no next question sungkha kabita riang bosung darani ni gf priyanka da tai busi year angkha tai nini achai song koijon tong tai nini amale cherai hai khenuta so oboni similar question ang age bori kha so next question sakha TKA di hine jo thangai mane channel da saimalia boss how brother bo tinta question sungkha boss how class 10 ni result percentage busu hine class 10 ni ani asik percentage hamane hamya ang class 10 only 57 percentage or passing kha first division or second division no passing kha favorite singer of Tripura both male and female tai third question sungubo favorite food of Tripura so favorite singer angke Tripura ni ang kabangma male and female singer no ang chaja go but oboni bi singer je tabuk ningke ang mane maximum nuai ningke belaino hamjago chala mane male vocal do and buridong ningke ang by parmetani ningke belaino hamjago but oboya do borok simi ani favorite ne kabama favorite tong favorite ni bisingo ang dujon mung ang sakata but kabama favorite tong ang khanao bong ni gan rock belaino relatable ningke ang belaino khanao tai favorite food of Tripura ningke ang je wow je songyada mai muirok je songyada wow ang obono tamohin ang saimia do je wow songmani obo ang belaino chajago ang thokjago mo so next question of id next question sungkha natom singh hine bosung je love story sai khanari di dara bachini bainini so obo love story ni obo belaino time tongko ulo sawano tai next question nke bo ti project official hine bosung bo year ni simi Tripura tongka ang age bo sakha je ani great grandfather ni furo ni simi chung Tripura tongo chung Manipur ni borok ya chung Tripura ni ha ni busano so obo tawan sudi Manipur ni ang age bo sakha so next question of id GM hine bo question sungo nang Tripura the achai norok agini simi the Tripura tong yes ang Tripura on achayo tai chung agini simino Tripura o tong do so obo belaino similar question dui tinta phaiga so next question nke popo tiprasa official hine bosu dara Tripura o norok ni manipuri busuk rok bangna Tripura o manipuri tong do Tripura o manipuri approx 1 lakh ngai je manipuri ni population Tripura ko bangma jaga o manipuri tong do ko lalchimura dhakabari gulagati bichalgor side manipuri tongo tai agartala ongke tongo abhainagar radhanagar dholeshwar tai tamsanai sondepur side bo manipuri tongo rani bazar probo manipuri tongo tai naidi khwai kamalpur dharmanagar tai yang mane kisa side manipuri ko ma tongo so almost mane romdi tam inke 1 lakh rong unahine but ang actually mane round ke saimea but I know rom de 1 lakh to kanai maybe so next question of id bosungkha ruma jamatia vlogs hine bini bo subscriber tongo 690 subscriber tongo tabo so thangai bini bo channel naidi ruma jamatia vlogs fan hi kaushik ang ni big fan ani question ke priyanka bai bahai ke malai khate norok bufuro kaijak nai so bahai ke malai kha obodo ang sai khana rekha college ni simi chung bufuro kaijak nai tabu oboni kuno tamsanai aim kire but bini bo tabu just bini exam paikha bini je law exam ni exam paikha so bo practice ro bo khainai so bufuro kaijak nai obodo saime ya but kaijak nai engke tai tamsanai kaijak furo to vlog no nugui mana kaijak ani sakang bo mane ang vlog upload khainai ke no to nugui mana ang daily no upload khai tong ki ani live ni joto related no video wo ang mane vlog ro ang upload khainai ke ba no
night only and kaisa puro joto no invite khai nai tai next question phaika Saheli Deborma hine bosungo haidara nini no Agartala da I agni no Agartala no tai next question sungkha EL son hine El son na bini mane EL son hine ko channel tongta so bo anosungo any giveaway contest yes ang giveaway ang dati no giveaway khaine giveaway o ang wansuk tongo 4-5 jon no select khaina hine agi ang 3 jon no giveaway rimani ang ko watch rikata gori 3 jon no ang same gori rika ang agi afuro busuk 10k da 20k ka afuro ang mane ko tamsanai angko rikata giveaway rika 3 jon no ang watch rika ang post rikata borni address nawai so next question of ID bosungkha Seli Jamatia bosungu nini para biang brother ani para Agartala to ang oboto saidika so next question engke Samil Tripura hine bosungu nini lifestyle kisa shadi please dara tai nang marriage the single oborok shadi please so ani lifestyle engke norok daily no vlog no nugui mano so ang tau khono kaijaya ko marriage da unmarriage hine bosungu ta so ang tau khono kaijaya ko so ang shikla the hinta bono mane unmarried so tamo hinno comment kai sadi so ang tau phano sigla angke ang sai nai ang tau kono sigla no but sigla phano relationship tau phano kai jaya ko kai jang nai bufro kai jang nai sai me obo so next question sungkha Priyatam blogger hine wabini subscriber tongle 13k subscriber tong the Priyatam blogger hine mo thangai check khai di bini tinta question sungkha dara nang tamo job khai dara nini kami boro dara nang bufro kai jang nai sa ang tamo job khai ang basic income khai obo to ang ani earning hine kaisa video ang upload khai mane of video ko jotono details ke saka ang so thangai check khai di tai ani kami ke ang Agartala no tai dara nang bufro kai jana ke obo to ang sai pheka sai mia but naigana tai next question phaika bipul official ni true bosing dara nang tuma job khai and bufro kai jagna sa obo same question no so similar question also Saka already no tai next question phaika Deep Mura Singh where are you from brother ang omobo question similar so ang oboni answer to agino rikha tai next question phaika Thia Rai Tripura bosungo Indian poila cricket match shuru bahai iba boro country bahai thungsadi Indian poila cricket match oboto ang saime ang cricket ni asuk fan ya ang IPL porjonto na ya so ang cricket ni ekdom deep friend ya World Cup rok thingya da afuro simi se kisa nayo IPL bo kisa nayo ang cricket ni asuk fan ya ang saime ya bufuro ni simi India cricket o hapkha cricket thingkha borok to ang saime ya so next question of ID next question sungkha Sumish Deborma bosungo nang bo jaga ni Agartala ni da ang obo saipe ka Agartala ni no tai next question angke Rituparna Deborma vlogs ni bi bo 471 subscriber tongo bosonga dara nini para ke boro tai second question nang bufro kaijana obo to jotono similar question of faika tai next question angke Madhavi Deborma vlogs bosungkha nini para boro obo jotono same question nini GF boro ni obo to jotono same question ang agina sai paika so next question angke sabuni test hine question sanga nang Tripura Sarog ni bagai in future help nangke help kaina da hini sing kata bad bo mane spelling mistake angkana so ang agi ni simino help kayo tabok bo help kayo but help khai puro ang camera o capture khai mane ang upload khai do obagai mane saimeta but ang je puro fano ang help nangke ang help kayo so next question of ID next question engke Binoy Riang hine bosung dara nang tamo khai obo saka ta bini second question engke nang busuk jora porikha ang graduation khai ga tai third question engke nang job rok da khai tong ang job no khai tong private bo khai tong tai public ni bo khai tong nini year busu ombo saka norok tamoni bagui Tripura o phaika kisa sari Tripura o phaya agni simino Tripura to so Tripura o phaya phaika hi neta wansuk de agini simino ekdom agini simino
ani babu song ke asishoni danga obo mane borok ko parao protect khayo nei so bufur ni simi tong noro wanso di ani great grandfather ni amon simi Tripura o tong agi mane raja song ni amon simi ta so next question of ID